Katlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Le go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso madume tla re dithankgolole ka tse direng batho ba le 15 ba tlhokofetse fa ba le batlhano ba gobetse mo go masisi mo thulanong ya dijanaga magareng ga minibus e weneng e tletse phetelela le baki mo tseleng ya R63 magareng ga Adelaide le Maqhoma kwa Eastern Cape. Bakgweetsi ba dijanaga tsopedi ba tlhokofaletse mo lefelong la kotsi. Sepodisi se batlisisa sebakwa sa kotsi. This is by far the deadliest crash we've witnessed in the Eastern Cape in a long, long time. Not even in December and during the recent Easter holidays did we see one crash that has claimed so many lives. And the MEC for Transport in the Eastern Cape, Mr. Kolengata, says our thoughts and prayers are with those families that have lost their loved ones in a flash, and is calling for investigators to leave nothing to chance in their investigation of what the real cause of this crash may have been. Ditopo tsa mapodisi a le mararo a tlhokofetseng di tserwe ke ba malapa a bona kwa Pretoria Central Mortuary mo mosong ono. Malapa a ne a ya gape kwa lefelong la kotsi kwa nokeng ya Hanops kwa Centurion kwa baneng ba dira meetlo ya setso gone. Mapodisi a mararo a tla bolokwa ka phitlho ya maemo a tletseng ya sepodisi. Moshara wa bogareng jwa Pretoria o ne o tletse ka kutlobotlhoko jaaka malapa gorogile go salegale mosong ono go tsaya ditopo tsa bokonstable ba le bararo. Motsi o bokete go malapa ano ka boraro jaaka a dira metlo ya ona. Ba dumela gore metlo eno e botlhokwa thata go robatsa baswi ka kagiso go sireletsa malapa le go tlotla baswi ba bona. Yo mongwe wa losika lwa ga Constable Linda o mo tlhalositse e le motho yo a neng a tletse boitumelo. He was a jolly guy. E ne le lekao le le metlae a nna a tletse monyebo. Le fa o ka leba divideo tsa gagwe o ne gangwe le gape a na le bontsalawe mme go nna go le ditshego fela. Ka la matlhatso mapodisi a thumang a fitlhetse karolo ya ka fa morago ga sejanaga sa VW Polo se mapodisi ano a neng a tsamaya ka sona. Sejanaga seo se botlhokwa mo dipatlisisong tse di tsweletseng tsa tiragalo eo. Bothati bo sekaseka kgetsi eno e supilweng e le ya polao e se ka maikaelelo. We have got no rules to stick to whatever charge when you investigate. Forensics, they're going to go through the car, look thoroughly on the car, and the fact that I'm saying it looks like it capsized first. Remember, I'm not an expert, it's what I'm seeing. But they will be able to determine, because they are engineers, they are qualified people, they will thoroughly investigate the car. Mapodisi ano ka boraro a tlile go rebolelwa ditirelo phitlho tse di kgethegileng tsa sepodisi ka labone la botlhano le ka la matlhatso. The official funeral, it's in terms of South African Police Services protocols that they'll have their colleagues in uniform, the salutations, the handing over of a South African flag. As we all know that as South African Police Services, they are serving the country. So those are the protocols of this official funeral. Go tlile go tshwarwa tirelo ya matshediso e kopanetsweng go gopola bo constable bano ka la bobedi kwa Bloemfontein. Motlatsa tona mo kantorong ya mopresidente Kenny Morolong a re o tshwenyegile thata ka tshireletsego ya bebegadikgang mo nageng. Se ke go latela loeto la gagwe go lelapa la mmegadikgang yo nyeletseng a se re Ndlovu kwa Mhlanga kwa Mpumalanga. Ndlovu yo e leng mothei wa Capital Live FM yo o nyeletse le molekani wa gagwe Zodwa Mdluli fa kgwedi ya Tlhakole e le 18. We can safely report that we are confident that the police will in due course make pronouncements on the strides made on this case. But the sense we have received from the police is that there has been significant progress registered with respect to the investigation. You would know that there's a joint investigation between the Gauteng and Mpumalanga police to crack this case. And we are encouraged by the fact that these investigations that are ongoing seems to be yielding some bit of progress.
Tona ya tshireletsego Enji Motshegwa o itsisitse fa lenane la go busetsa masole gae le setse le simolotse. Masole ano ke karolo ya Southern African Development Community kana SADC kwa DRC a neng a lwantshana le marabele a M23. Moeteledipele wa SANDF Rutsani Maphwanya a re go gogela masole morago kwa DRC ga se go sesupo sa bokoa mme ke tlhotlheletso ya maiteko a sepolotiki ya go bona gore go ka nna le kagiso le tsepamo kwa botlhaba jwa DRC. The withdrawal of the South African National Defence Force from the Eastern DRC marks a very important new chapter in our regional peacekeeping efforts. And this withdrawal is a structured process designed to ensure that safe return of both our troops and our equipment is not compromised. Withdrawal is not a sign of weakness. Withdrawal is a persuasion of the political effort to see that there is peace and stability in the Eastern DRC. And therefore, we are withdrawing with that pride to say there is an element of peace because M23 committed to the cessation of hostilities. DRC had to sign also an undertaking with M23. So we are withdrawing now in a phased manner with our troops going to the assembly area that we have identified, and the assembly area is in Tanzania. Moepapitso wa ANC mo profenseng ya Gauteng Panyaza Lesufi a re lekoko le dira ka bojotlhe go itlama gape mo Maaforika Borwa. Lesufi a re puso ya profense ya Gauteng e ikemiseditse go lwantsha bosenyi bogodu jwa dikheibole le go samagana le dikgwetlho tsa metsi le mesima mo profenseng. O tlaleleditse ka gore lekgotla le kwadile lenane la 13+1 list le le supang dikgwetlho tse batho ba Gauteng ba lebanang natso. Lekoko le konosetsa kopano ya lona ya malatsi a mabedi ya togamano. To the people of Gauteng, we want to recommit to you and make it quite clear that today we have resolved to attend to this 13+1 problems. To remind you, the following problems are water, cable theft, potholes, non-functional traffic lights, crime, lawlessness and vandalism, mushrooming of informal settlements, electricity and load reduction, gender-based violence, drug abuse, services at our hospitals and clinics, lack of schools, failing infrastructure, unemployment, and sinkholes. We are proud to report that on each and every issue, all our commissions in the last 2 days, they were hard at work in making firm proposals that we'll share with them later as we consolidate the report of this lekgotla. Mogaetsho e khojwa ile maotomane ga jana re sutela ponelopele ya maemo a bosa go fitlhana kwa e latelang wetso pula.